Hapadeng gajing yat gajing tokit halor gajing syak penyam u raja rakuanci unong jengok kai pertai na indur ka kan hun tokit Special Investigation Team SIT kadang pelong gajing tokit halor gajing kenok badan peti sa uwai ubriu ubayajan ya gasanom rakuanci kabalai syak kenok bakal penyap ya ulok jangka u raja rakuanci hasora laban kedeu hang ni ba u raja rakuanci uba na indur Madhya Pradesh ulai syak penyap haga arbulai terik haga lok jongu ka sanom rakuanci harakat kisamut kiwaipat kipagentup ya uraj kushwaha Vikas Chauhan u Akash Rajput u Anand Kurmi hanrai mentalami sekekerteng u Sanjay Verma kat kum gejing bicar benia ya kurkom yakrin lang baka phone ka sonom rakuanci kala phone hadu sispa kat kendai sin sha uwai ubriu balatip kerteng kum u Sanjay Verma nadu kasi terik jong menalber hadu arhu santrik jong menalber haba persyang banwat jing tip halor kani unong ilam ke hun tokit SIT uba Herbert Kharkongor ulong baka SIT kadang pelong ya kajing tokit halor kani kajing mi keteng jong u Sanjay Verma layathu ba kasonom kalai kren da kapon bat Verma hadu ars pak lai piusan sin tang hapok sibenai bat barok kajing kren kilong ha kisiteng min haswa kani ka Director General of Police DGP Meghalaya kakong Ida Shishanong Rang kalai thu ba kipulit kilayok kurup ya ke mobile phone kata jong kesonam bat kibaca kimlang nalor arteli ki mobile phone jong uraja rakuanci